Sidang jamaah mata Allah beraguna. Wallahi, demi Allah, akidah yang diperjuangkan oleh ulama-ulama Aceh Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah nyo akidah yang selamat. Baik macam-macam nunggu. Nyo akidah yang dijamin oleh Rasulullah. Islam makai masa pecah 70 helai. Lang 70 helai nyo dua, nah yang pegah 72. Nasrani Yahudi pecah 72, Islam 70 helai. Kulluhum binar, mamandum lam neraka, sesat, dilun mudil. Illa wahidah, kecuali sabok, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah Jamaah yang gebale ulama-ulama dari Mekah, dari Yaman, Gunung Aceh. Nyo agama Islam akidahnya. Berhati-hati sidang jamaah yang dirahmati Allah, nyo kai pegawa ia kai pergamangan ke orang Islam yang na di mansabah dunia. I pegawa ia pergamangan i pemain kawitan mata mu pakai duit kita nyo. Harus jih tungku. Harus jih. Meo kita nyo luah uleh na utak na pikiran. Boh irang-ire ke pegah li urang Tuhan. Boh kumude matut-atut. Koyang tajak tang yang dilai kibal lagi menantai ikut. Tajak Indonesia, tajak Aceh-Acehnya mazhab Syafi'i. Kepul dia apa mazhab lain ke dong? Tajak India mazhab Hanafi. Baca apa Syafi'i kedeh karu. Menyo di antara ulama-ulama hana masalah yang kasih umat. Abu Kuta Karang urang malim pun mazhab. Kuta Karang kita nyo pun mazhab malim. Watai Abu Kuta Karang yang sebayangkan dengan syarah Syafi'i dengan mazhab lain. Dia pegang apa murid-murid. Kata terjemah kerawat. Ilung sembayangkan lagi mazhab biasa. Han ke beluma nyo Islami hanya kena macam tu. Nyo bid'ah, nyo syirik, nyo kafir, sang-sang cik kunci syurga bakah. Kaji ke penelitian tambang urung lang syurga dengan neraka. Oh tak telusuri jih nyan pi bijeh tengku sit. Bijeh ulama sit. Abu Ci je urang pajaukan dari mulut cit, urang pula beruh fidyah cit, urang amai tarikat cit. Tapi ditidik vonis bahwa urang pegahkan dari mulutnya ahli bid'ah, urang amai tarikatnya ahli bid'ah. Nyo adalah program orientalis at-tafriq bainal muslimin.